Abagiga abana batuze baciye Town Council mu district ya Kanungu tubashangire bashobangirirwa hakote ya Rukungiri ahanyuma ya kote nkore ya Court of Appeal mu Kampala uko bemereza ngo batagaruka kujurize manja zabo okoreka abagende n'encwa mu ya koti owaguride wana Rukanungu na musinga Rukungiri bajyaga pese miliyoni 12 ampe miliyoni 12 kandi ashima atemu 6% yatazimbere kuna amara yajuriza yagutwara mbarara baguyeyo yagutwara bambe batwara regional sakabari kuba batwara regional sakabari na musinga bajyanga shashuri yagutwara yagujuriza gutwara mukoti piro na musinga Musinguzi Jackson uhababere nagira ngo David Turiyatemba akamutomera muri cihe kintu cyamurugirire mu kushemeza ubwa bakamwiha mu kikuruma kandi akashohoza sente nyamwinji akantomera yantomera gwenyerere ya kuyama kuntomera twagumeze muri twijana za Kisizi Kambuga banyeyo banta Kisizi sizi kweka banyeyo mu kikuruma nimba juzona bazata ishonga zitu zikawera mu Court of Appeal ngabaro yabari kutaka muri influence mushimye kwanda shukuru zindi sente ico nandi kubuza cause here mushango katandikira hano bagu dismissing ageno bam awarding general damages konga ngwari kuza ku kiriminga ashwa kiriminga no musete ezo mushango kuba bingi ababera abana bagira ngo bwa hatubona bashobangirirwa hakosto babagambire no baragaruka mu koti kuba baremerwe kwiciriza no misho gumuramuzi Mbabazi Mary Edith ibintu bitwa tweshira nakameze tubuza kwiciriza no tiyiciriza kifuye kutwe misho ngo abukuba ngutinikiza ngo account yanjye kandi taramanye zo kunshashura ya mara yamba judgment natandika gushashura account ye na isa miliyoni 295 akampabera mu police nagemereza Gashakwa Hweza Wilfred